Үлөди сатыгар 1996 сылыктан үлелиби. Уларда уже билбеги болду үлелерди. 1990 сылларга Британияда училищене битерем бараммын. Бу үһәбри үледи анамын. Бем нюбаттан түрттәкти. Антон 2004 сылларга Сахагозларкене педагогическая академияда ахыллан, онны үйрәкти үтетимдим. Бу билген орто группага басыктаталы дип. Үддүк үйрәктәкин, аны үддүк категорияларбын. Сак бу орто группага от рождения до школы ден геравка программатынан бөлүбүт. Она Саха Республика ден десаттаргар уярныряналлар тоскол программаны. Били десаттар онтон бу 15 оба bir группага манна 3 сааттан биһиге блоглар хиджал. Биһиге дисапыт бу урукку эрге оскола зданиеке үлеләме болбут. Биринчи тогузсынла Олхин бу оголор аныгы бу стандарттан иттебилге хиджаларыгар тимги хөттә услубия олуктонма. Олхин саңа сырдык ичигес улахан дисап тутулларын орус тенге тәһдид биһиге онна төрөп киттер.